浮蝶是什么？睡觉啊，就是这一嘛。然后剩下的是什么？哎，你就写 B 就对，就没有错了。好，第4组哦，来。Papina kamu amara kakak, cecaiku fafayan a kakak, atau cecaiku fafayan a safa 是哪里？哎，这是 B， 就是这姐妹的嘛。再来，我们 Quran， 我 Asru Quran， Asru 哪里？哦 ，Asru 就是这个啊 ，Asru， 哎，Ma'ulah， 好意 Ma'ulah。在哪里？毛了，在哪里？哎，这是怎么样？下雨，对不对？毛了。Itu aku rumah itu, lah itu ku rumahku。哦，他说，你的家里在哪里？在上的那一边。哦，就上的那一边就是 B。哦，那剩下的是什么？Mafutiku safa itu， 好意，mafutiku jingra，mafutiku。是谁？哎啊，哪里？这里，哪里？睡觉的是谁？啊，好，最后一点好了，我们其他都不要念了哈。来，再来，这样，因为时间的关系。Itu aku mama itu ipitilitan jingra， 在哪一个？在哪里？哦，这是学校对不对？哎，好，Jima kura fafahian。Ukaka aku 在哪里？哦，ukaka aku 在这边就是 B， 要这样子写，很简单哦，对不对？再来，ufana 啊，mafana kisu mifaza tuliku， 哎，好意，mafana kaku mifaza。哦，这个一吗？这学校对不对？哪里？这个一哦，他做什么？啊？哦，对了，哈，哦，然后刚刚讲的呢，米发炸呢，洗衣服的，哎，米发炸，然后呢，这边我们按古兰安，乌古隆，哦，牛，哎，好。在古了对，马兰度啊，一定是 B 嘛，对不对？啊家，这个很好学嘛，啊，麻烦大多呢，嗨，这个是有关这个配合题。假如说今天它是用选择题的话，比如说选择题啊，等那个选择题哦，哎，选择题，大家个比例里单。你mari kaku diimin kaku 是哪一个？就是这个，对不对？哎，没有错。好，再来翻一个，这不要了。好，这个是，我现在这是选择题哦。你要到底我讲到哪里？伊拉古亚，ayam itirai kafang nufacitul。哦，这是什么？这里啊，啊，对呀，西哈，嘿，这个答案就出来了嘛啊。好，再来。哎呦，今毛木毛发那苗了对呀，毛发那呀米piano arutung， 毛发那米打电脑搞rutung nunia， 哪里？哎呦，是哪一个？西呀，哦，rutung， 好，哎。这个，ila kuni parumo ani akung niam apauli， tapi acak kami tu pauli， 一拽，哎，这种我看这个就选择题大概是这样子了，知道吗？像这个是什么？最上面那个是什么？古啊，花莲说福啊，台东讲什么古啊？哎，这个上面是什么？韩啊，这个呢？人物这个吉拉。哎，这个选择题就是这样子，只有5题而已。如果5题答对了，拿到15分了呢？这个也拿到15分，哎，这选择题也拿15分。还有，比如说选择题啦，我的妈妈的
名字叫苏奈，他用国语这样讲，然后要翻译。Ungangan no wama aku ci sunai 第一，第二 ungangan no kakak aku ci sunai 第三 ungangan ni ina aku hau ci sunai 哪一个？第三嘛，对不对？是 C。国语翻阿美话，这个也是选择题哦，知道吗？比如说。我的学校在前镇国中，听听哦。我的学校在前镇国中，翻阿美话有3种。第一个，乌鲁马阿国一间镇；第二，乌比蒂里丹阿国一间镇；第三，乌比萨拉马安阿国一间镇。第几？第二，知道哈？这是用华语用中文来翻阿美话，它只有一句的中文，然后它翻3种的阿美话，都不懂的，但是你要很清楚的要听哦。我再出一个问题，一个哈，他说我家里有牛，啊，然后翻阿美话，第一。Ilaku ado ilu makniam. 第二 ilaku pusi ilu makniam. 第三 ilaku kurung ilu makniam. 3，为什么？我讲到牛，对不对？第一个是什么？ ado 是老鼠，不是啊。第二个是猫，也不是啊。第三个牛。这种中文翻阿美话，能不能考100分？只有5题而已，可以的哦。好，可以拿得到。好，最后的一个比较难度的啊，这是看图片说话的啊。不好意思哈，只有一个人表演啊。好，很快哈，来，这个是看图片说话的。Umanan kucuka, uranan kusuar, mafanato， 好，看图片来讲话的。那这里面呢有11种的有11组。你要说这第一组也不一定是第2组、第3组。因为考试的时候，它11组里面只有抽1组，让你看读说话，好，但是要2分钟以内要讲完哈，2分钟以内。好，简单我来说说看啊。现在我用看这个图片，第一个他提示拜访爷爷的一天，能喊不出个尔巴苏瓦。哦，看看哈，kaku atau sapa aku milisuk kaku ci akungan patara ci akung tu hak ilaku cekiu usilau ulunget sapaka ni akung mineneng kami tu patlatengan mihoro ci akungan talafancal bisa lama daerah ci akungan。弟弟，如果你这样讲，你就得到10分，这个可以拿10分呢，10分，只有1题，你这样讲就可以拿到10分。好，第2题，我和朋友玩耍 ，misalama kaku tuwitang， 你要怎么讲呢 ？kaku atuwitang misalama tumali tenduk hanaku milalafa kami misalama kami tunawa misa telut kami salama。Maka pahpi kalau ilangnya amin salama， 这样讲也可以拿到10分。再来第3题，你看这个图案是怎么样，你就说怎么样。我的生活我里把过，
Enam kutuki rumah kaku mafuti. Enam kutuki ilaku pangkyo maranam tokaku. Minukai kaku mitilit mifaca tuliko. Siwa ilaku pangkyo kutuki mafuti tokaku. 这样也会拿到10分，知道吗？第4题，我喜欢的天气。Kaurahan aku aromiat. Kaurahan aku aromiat anini masa takut cigal. Taira ikarahokan I makadit ku kakarayan, matuun ku kakarayan. Minukai mitilit ma'urah cihinai kaku, ma'arawaku ku tiruni ikat. Fancal anenengen makapah nenengen kula tiru ni ikat. Kaurahan aku aromiat. 好，第5题，我喜欢吃的东西。Kaurahan aku akumaan a munu anza 东西哈。你看这个东西就这样说。简单来讲，自己发挥了哈。你haratan maurah kaku kumaan turupas atau mami mi'acaan ina aku. Ila ku pauli ni parumaan ni akong cai kaacang ku pauli pavri ni akong pauli atau ni parumaan ni mamu paraka airai cakaacaan maurah kaku kumaan tunya arupas mami pauli airai 也可以这样得到，也是10分。好，再来看看第6题，我喜欢的活动。Kaurahan aku aslemak， 你看看这个画的怎么样？第一个画图， maurah kaku taila pitilitan aminanam ami cuka mafana kaku aromatliu mafana kaku amasakeru minukai kaku ami tilit mapurung paru nulu maknyam mineng to tilipi， 就这样也可以得到10分。再来第7，我的生活的作息，我的八股。这边，6 kutuki rumah kaku mafuti, 7 kutuki daerah pitilitan misausi kaku tunio nu amis aculah. Minukai mitilit mapurung kupalo noloma minenento tiripi siwa iraku pangkyo kutuki mafuti to kaku， 这样也会得到10分。好，再来第8题，让我读书的用品。Iraku makapahai paral cukui atau ngayai alun hakenan amiti takwanan. Tulumiami mita tu ikakutu 5 ahong. Iraku turu impit tusaku kahangangai cecai ku kanlawai impit saku amitilit， 这样就可以得到这。第9。 Kaurahan aku atayal, maurah kaku amara sinsi, misalnya aku mitilit mana sinsi kaku, kak mangarai kaku amara ising, mangarai kaku malalari mafana arumadliu, maurah kaku animari, sekarang ainu tati dengan aku， 这样也可以得到分数。第10。 Iu maknyam ila ku tinggal awaju maurah kaku ila ku calai apu siniam ila ku ni pakanan animamu aku kue ila ku mafana aya amitenau mafana ani piano rutung niam di rumah wata kerasa fai hanaku misarama kaurahan aku arupen， 这样也可以。第11。 Maurah kaku ami cuka, mi cuka kaku tu pising ni ina aku, cuka anak ku mata era ku pising ni ina aku. Maurah kaku ami culah, mi tilir dan pitiliran. Maurah aja kaku mi sakero kini maurah aja kaku mi mari sakang ayo nu totirengan. Kaurahan aku kunia kemak tunu ini iki
这样也得到分数了，会不会？可以吗？会哦。好，那以上大概是这是我们认证大致上的一个底库了可以把这个 DVD 制作以后你们可以在家里可以重复的就看一看也不是我们的有很多的朋友可能都要给你们要稿背啦，或是向学校要，或是向我们的原住民有一个成立一个教育协会我们的理事长是沈明德老师到时候我们可以商量给他免费的赠送给每一位要应届毕业的学生以上我们现在暂时的休息，等一等呢我们老师可能自我介绍一下各个族群的老师。好，下个。卡多梅伦。来哦。来哦。Natali Baksun. Natali Baksun. Unina mihomisang. Unina mihomisang. Muading-adingay su. Muading-adingay su. 来哦，我那么。来哦。 Nama makman. Ông ngadan ti ilu. Ada cukup. Maju sau ada. Ông kena jangan isi baca. Nasaru. Mani-mani. 布农族的老师陈春丽老师。Hai. Unina mihomisang. Teponya nganto ano ismahasan. Tagi sini siya tagauking ngane lapakoy senjin mas na nama mas bunun matong amin kata o malabunun min amo mas santanto iskola ko tani apa jisuni mas apa mas nito hay mala may lang na nagisukin habas mas o mala kata bunun na hay natuwa min ka kabacha unina misang。接下来是卢凯祖洪金义老师。 来说说他这边自我介绍。Sabau, siya galay kata ugatay palikiliki. Talaga kaway akaw ijuchi. Tadu sa ko tatulu ko lalakili. Ay ya kay kay takaw tara mapusa lang katsali. 谢谢，马拉那个。接下来我们是阿美族，又是蔡老师。 我们也透过他的这个自我介绍以及未来的这个方向，来这边做个简短的介绍。来好，kita wawa ci sashimi ko ngana ko wama numa ko hao ci ngato wena ko hao e ci shiroko ka ko hao e spatai to ko wawa ko tatusa ko malasin si ai tatusa ko mi sampanai tinit koshi kamu o kamangai nanai dunia 认证通过完民加多牛35%哈迪拉过哈拉登。好，最后我们请阿公要介绍一下我们的火的字典来，好不好？这叫火的字典，火的字典，你看到没有？火的字典，他用阿密的来讲话，自我介绍，好了，来。 Raya ko kamo o ikinya kamaro akamangay kako nani pasawali ay pusong ko aro ungangan ako chi ngato ungangan ako wina no namo o wina ni siming si no namo ko ina era naga ina sila tahini kami miliso to wawa wawa ako si Simi atau bawa ira bawa ada sesepat di sini takau mairol ko farusa amalitan sakata ini sampai kami na sila sakatu sa alumi anini tahini